Nangagaw! Ni, ape, sa bali di bus. Sorry. Hiya! Nangako dyan dyan! Ya. Nakiktutakpay. Kung na ada barbarong ha. Karakter. Na-enjoy. Paano natak kami dyan, Sangit? Nangagaw! Padali! Nalaktaw! Karabit api nagbibingkawanan dagiti payo ijay bakir. Anya? Nangagaw! Nangagaw! Ah. Dagimay. Ay, agan ano ka, Dagimay? Nangagaw ti amin, amo! Nangagaw! Ay, dingas! Kriminal ka na gayam! Agpada kayon ka ni amo ka kriminal! Ay! Anya? Amo. Pasensyahan ni Dagimay. Tadi na amo ti bagbagana. Hoy, Dagimay! Saya atam tikong kunay mo. Tanusan! Isaruno ka kaniangpan. Ay! Apay, dingas! Apay, ray! Dagimay. Kriminal ka magtanan! Pinatay mo ni Angkuan! Ibudak matkal ka ka! Laklikam din na ka sa karamin! Kapapay nga pinatay mo ni Angkuan! Apay! Ay! Dagimay. Agtana ka. Nanog nakmatan. MJ. Naglaing na talaga deh. Chinga. Nairayo apay. Nagsangit ka man. Ay. Nagsangit ang idini ang kwanti na tayo man. Anak nagsangit idini Francis. Sabi nga idini ang kwangkat. Makapaguyod siya kat sangit ni Dagimay ngamin. Dagimay! Nakagayang kita parangan. Kine. Dagimay! Ne. Agsangsangit kamat. Agsangsangit ka, Mat. Uwan ak? May sapay. Agsangsangit ka. Ay. Agsangsangit ka, Mat. Oray siya ka. Kung ako maganda. Ha? Adalawata? Uwan. Ada dua. Sagay sa atad. Pati di uyak na makapaayab. Mas lakayat Iba, kumot tati aguyak. Sige, guyot. Madi. Nagsasangit ka? Uray siya ka. Kine. Dagimay. Agsangsangit ka? Agsangsangit ka, Mat. Uwan. Oray siya. Agsangsangit ak, Mat. Anya ti pagsangsangitam. Ikaw ba? Nalidayak ngamin. Apay. Kuwa, kine. Ay, nasakit ngamin ti ulok. Ay, Dagimay. Among kalimat no, pinagsangsangit ak. Namin. Ngamin, anya. Ituloy mo kine. Natayan ni Francis. Ni Francis. Tay asawa ni Ligaya. Natayan. Anya? Wandagimay. Kay tatipod no. Uy! Apay nga, kine. Apay nga natay ni Francis. Iti anya kagapo. Anya, kine. Pang-Pamas Award, J acting ni Dagimay. Kuna ni Ferdinand Saldivar. Thank you. Kadagiti viewers tayo. Wakirat gamin. Dati 38,000. Ayan, 30,000.